ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯗꯁꯨ ꯈꯣꯏꯔꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠꯂꯤ ꯆꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯥꯏꯗꯅ Honorable Prime Minister Modi Ji's the launch tobiba Unnati and RAM scheme. We go big ma'am. Manipur ki share se 340 crore. Yam handarami kari gino khangde. Koi Iran sina handar libra do. I have to speak personally to the concerned ministry to increase the allocation of the Manipur share. The Shigi Sumba conference workshop Sidaida Dais election Biriba. I one by one chiller again, Honorable Minister Singh, Honorable MLA Singh, Chief Secretary, Principal Secretary Industries, Aduga Ate officials, dignitary Singh, the Mang the Lengs in Biriba, government officials Singh, Adugolena, entrepreneurs Singh, industrialists Singh, the invitees Punamak, Mediagi Selnausing, ladies and gentlemen. Koi Hujiksu dum koi momentum handabanate. Koi momentum towards the development. Koi 2017 dagina koi hai mamang dasu adam laire but koi portion du pa one part 2 2017 dagina 17 March dagina hujibagdu lai basi spite of COVID-19 yam sathiba apan thokpa yadaba mi bok soknaba yadaba sahi ani makhai ma hogragasu adagi hujik thoiba thogdok si thokcheragasu ekhoi development gi kuthangda industrialist mayam samgatpa MSME gi startup ki agriculture sector da horticulture sector da akhoi adum akhoi sigi momentum si lepte hoi marak ta khara disturbance lei hairi basiki scheme si under the visionary leadership of Prime Minister Modi ji Northeast he already frequently ma mention to wani drought engine of new India haidana Northeast lady by koi potentials koi mayam se yong sai hujik magi moi ani lakpi kriba government of India gi representative oina lakpi kriba koi kenoda official ani na hujik moi gi phajana utkre sidaida ado nupi sing all India gi oina koi entrepreneurs MSME gi sidaida involved to was koi nupi sing si Manipur na first ni ais koi Manipur da koi gi mi sing sigi talent moi gi honaba kanba mayam amade koi am sokthuk chaningai ni even nahan gi army veteran day gi da aina haijabada around 350 officers is my commission officer niko kanonate makha gi ranking do nata so the 350 gumbale Navy Air Force aduga army da sisi per capita yeng bakanda de we are the highest koi nation gi da suma yam discipline force da koi contribution to us and koi amna Bharat sida yam sakthok chaningai weba aduguma community amani aduma state amani kuis aduna ekoi MSME mamang da khambiram gani 2018-19 the people of Manipur
are highly enterprising. Manipur topped the list of micro, small and medium enterprises, MSME, business registration among the Northeast state. As per the annual report 2018-19 of the Ministry of MSME, Manipur alone has 12,438 MSME business, the highest in the Northeast region during the period of 2015 to 2019. MSME gida. Aduga 50% of the business is owned by the woman. Sigi kanosi, koigi ayamna honaba kanbasi. Adagi akoina koigi Manipur na national population da akoi kano tawrisi only 2% katane in population da. But whereas MSME ki share da akoina 3%, 0.3% akoi share to population da na 0.2% share to aduga MSME ki thabak sida di akoi 0.3% ama hankal lebe 0.3% kaino tawe ano hujiki unati ne aduga ramp haina laiba posi ai ngarang Sardar ji du ngarang ai gida lam jama yam fazana mana Manipur sama adagi moina targa lai duga sele ram mising manga en narrative sha Delhi da thoba madum laiba hai tare khara adu sele raga de dum accept hoi mafam khara da dum awana lairi is okay but almost mayam sangdana honabudagi koi mayam gi support gi kum normalization si lakpa tari leiram mifam si ubada ma nga iya na ma ingon da tam aduna masu yam thawa yauna hone ado ikoi gi state government ai khoine tawba pot khara hujiksu akoi gi mi sing si honti hone di haibna te adu khara hena hona ningi akoi youth sing tabok phangre na leiriba educated unemployed na leiriba or unemployed na leiriba sing khara hena hona ninge khara hena thigada ninge maramdi karigino har kanda khoi gi khoi huji another 500 crore gumba ma khoi gi Manipur state credit guarantee scheme ni makha da khoi kaino da bank tra huji se khoi tar ga lei akhoina MOU ma sign tawne credit guarantee fund trust for micro and small enterprises to increase guarantee coverage of loans to MSEs and the startups. Startup ki some success hoy di hining de adubu startup na koi na hogdoki ba matam du dagi huji pawda I really appreciate handaki huji ki war ba matam sida startup dagi moi successful startup moi taret nipan tara ga tholaga IDP the lady but displaced person sing je koi na thabuk pini ga en tok dana almost 300 IDP dagi personnel individual has been given service to their enterprises mi moi taret khakdana mi chahum men thabuk pi hai startup dagi ekoina government gi how gi startup to dagi thabak tor pa mayam dunani ko means profitable oibada natana mingonda thabak piba ngame madugi kana baduni aduna hujik sidaida high scheme sigi maka da koi under this scheme the state government have provided support to 2755 hujiki credit guarantee scheme Manipur state credit guarantee scheme siniko bank to ga kanotro kana any default any lakanda state government na daita loni na inagiba adugi makada aikoina mi lising ani ga entrepreneur mi lising ani ga changwa ga humbudra ga manga da hariba sigi benefit phangan kare si manung da only moin low ngami se only 202 crore khadang idea another out of 700 crore aduna 500 crore gi maya da mo si bank da mayam na low yari Manipur le praja singna hojiki Manipur State Credit Guarantee Scheme sigi makhada another 500 crore ma huji low yari ba masisi semang da phambi ba khoi W hoi koi rajian hoi moi hana khangaba singsiga tana biragai ba kamaina moisi logo dage kamai to even aigi industrial department industry gi leiri ba aduga planning gi leiri ba singsiga tana biraga hairi ba se avail to you
कानब फंगबियो guarantee gi kari yamna collateral tawnaba yamna kuppa mayam do ayamba state government dai purga to gudabnina amna sigi khudong chaba simasu lahoningi adagi net fee gi si mayamna hena khange koi 2022 da launch to gibani aduga to increase availability of funding avenue for startup si mayam thabiyo startup tana koi economy revival gi schemes planning department ke makada ange handa koi na in spite of having agriculture department and a horticulture department koi planning department da koi sale am tongana hange economy revival particularly in agricultural sector agriculture and the horticulture gi sectors da Masia koi amona tawna ba tawna around 6 crore muke koi maru marang leiraga kano ki normal loina agriculture gi leiriba maru marang sahi gi leiriba pibam thokpa aduga horticulture gi leiriba adugi mathakta another koi budget gi koi 6 crore ma coffers phanoina thamaga madudagi leiraga na koi paksana handase maru marang thahalle yen thoi aduna handaki lakada barabi crops ki अखोई माही मरों करी के तो बसी की अखोई प्रोडक्शन से हम साथी ना अखोई हैंगट कनी अदु गलोने ना अखोई मधु भजना स्टोरेज तो ना अखोई कोल्ड स्टोरेज करी सो अखोई सब चाना अखोई अरेंज तौर का सेम साब अदुम लोए मसीदai दा इन पंजनिंग बसे सिगी सिदai दा अखोई दा वाली से मार्केटिंग की करी की सी ngasi की सुमाइना I want to request to the industry department or whoever the concern, might be the planning department. Lairiba koigisi buyer seller meet kumba. Production ji putho kanda. Suppose those who knows they are sending our products to even the European country, the Sahau thari, pineapple thari. Adagi koi Delhi da Pune da Mumbai da koi stall hangaga koi production si ada yole but khangdaba mayam su leiriba khangdaba mayam si sumasi sumaina koi khara machin thong masina industry gi dagi oiro ama dagi oiro trokanda buyer seller gi mit ka si khar tobiyo mapan dagi agent buyer kangbu sing ko bira ka sidai da kamai yon ga dagi ka dogu dagi je khara toina tobiba ma khangan ba ma sange pige maduma industry department da tawsira aduga planning ne arrange tawsira aduguma khara adagi akhoi da major challenges khara hojiki khoi gi sida su dum mayam gi da yawbani sida khoi na thengnari ba porsi technical support kari leibadagi akhoi MSME gi kari gi si registration gi da ODM gi sida da khoi madugi awat pa leiba ason ba leiba lack of technical support and awareness. Awareness is very awareness. Aduga kanoki the MSME kisi 70% ko majmoy sigi report matung na koi payment se payment delay to ba MSME ki masidi koi government and about entrepreneur ani sigi understanding ma aduga bank sing sisu banks in issue we have to push them. Adi banks matam sana prasada wahanda baita. Industrialists in the entrepreneurs in the wahanda ba na banks in siam to ina koiga interaction to ba phamin ba loni sing do yauna aduga banks singa government gi responsible officer singa phaminer ga koi madu mathok dai adagi amana akoi loan singbagi haina bise loan singbasi hojikti khardi singkatnare mamangdadi akoi ji bulo lokthok ko suksing singdadana adung car tong tho leinaram mayam san yung ba sagai ragai ba aduga adu hojikti madugi paisa gi money value business ki kenoma lakhre mayam loina khanga kanosi loan singba khotpa adu khara khaidi adum sothari akoi repayment gum kari gum se aduna aina mayam da
ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ one family one livelihood one family one livelihood ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯣꯔ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯍꯧꯗꯕ ꯂꯩꯗꯥꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ 30% ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 70%ꯅ ꯂꯣꯟꯅꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ 10 lakhs ꯐꯥꯎ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯀꯣꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯗꯩꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨ 10 lakhsꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ up to 1 crore ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯑꯞꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯑꯞꯀꯤ ꯍꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯕꯖꯦꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯌꯥꯝꯃꯛ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ one family one livelihood की हांगा लेरे फंडिंग बजेटरी प्रोविजन थम्मग लेरे मसिदैदा अखोई गवर्नमेंट की व्हाइट जॉब नाक्ता तानबगी महत्ता गवर्नमेंट की व्हाइट जॉब मतम मतम की लाखपदु लेरिबा पॉपुलेशन लेरिबा स्टेट की इकोनॉमी सी येंगा अखोई मैक्सिमम अखोई एम्प्लॉय तौरी अदो मसिदा लोइने अकोमोडेट तौबदि ngमोइ ngमदबनिना अदुनने अखोइना इवनिंग मयाम अमा हांगथोकचरिसे अनु हुजिकी मयाम लेबिरिबा नुपीसिंगदा याम का हेना ngasi सोइगी टीम चलमगनी चीफ मिनिस्टर इकोनॉमी रिवाइवल टीम मनाइगी तोंगानबा मिशन ग्रुप रमले मोइसि जगा खुंगंग चल कानो सेंगुम थाबा खोइ लोइबा अदगी nga yokpa yen lokpa अदगी येंदगी थोलकपा मोगी करी हाइतारे अदुना हार सेम्बा many things अदगी तिनथ्रोक लोइरगा मोगी organic कइनोदु हार पुथोकपा खोतोकसि पाक्सन होजि तौरे खो ngasisu pangai चलमगनि टीम सुमाइना लेकाई खुंगंग मयाम दा सिगी इकोनॉमी गी ओइबा मूवमेंट से कोई हौरे अदुना ngasi ai इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की आई अप्रिशिएट हुई ये पीके हम लोग का शेयर इतना कम क्यों है हाँ मणिपुर को तो थोड़ा ज्यादा देना चाहिए सर जी अच्छा above the 3,300 4,000 is open we can ask चलो सदर जी थैंक यू यार माक तुगी वानिदा मसा अदु नाइना मयाम ngasi तिनबिरि मयाम इंडस्ट्रियलिस्ट मयाम अमा यावरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय तौदबा से प्राइवेट एंटरप्रेन्योरसिंग प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट ने पीरिबा एम्प्लॉय सिसु अंगकपनि से कोई हॉस्पिटल की होटल की तौबिरिबा मयाम सिनसु मतेंग पांगैसे एम्प्लॉय पीरिसे अंगकपनि अदुना अखोइना अखोइ गवर्नमेंटना हाइरिबा सुगुम्बा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरसिंग इंडस्ट्रियलिस्टिंग अदुगा अपकमिंग मखोइदा आइडिया लैबा होननिंगबा फाइनेंशियल पैसा फंडिंग दि लैतबा कांगबुसे अखोइ मोइसे मखुत पायरगा पुरगा पुसल्लकांदा मोइदा अखोइ पैसा पिननबा मोइना तानाहनबा नतबा those who identified those who know those who have the potential मोइसी अखोइना मोइना लोन थाबा ताइनबे महता अखोइना चटलगा पिगेना आइना अहानबगी अखोइ स्टार्टअप हौदोरपैसे स्टार्टअप अहानबा हौदोरपैसे आई सामा इंटरव्यू लोबो यावे you might remember by all colleagues in the very beginning of the startup this was launched in 2018 I personally present in the interview as a board member maramdi mana tawduidu karino moina puraga laeba saraga puraga se laidi makde worsu sara pura lakpado aingonda madugi thrilling among feel the power adagi ne paisa loan piba matamda moida sanction dawo matamda matam changhande matam changalagadi paisa tinghalagadi mi do thabuk phajana tawde adu matam changhandaba paisa tinghandaba do na paisa si fangalagadi madugi return ju phajana tawninge
होनबसु मदुदै द होननिंगे अदुना अहानबगी स्टार्टअप हौदोपगी कांदा आई यामना इसामग इंटरव्यू यार कांदा तौजखिबनी अदुना हुजिक मतंदुदा एग्जांपल अमा खदंग ए आइजगे स्ट्रॉबेरी से स्ट्रॉबेरी जी मणिपुर नहीं मिलता था स्ट्रॉबेरी वो एक 3 पीस में है ना 45 रुपीस सोता सोता वो हम खरीदने के लिए जाता था वहाँ पे ये एमबीसी लेरिबा दुगी ममांगदुदा प्लास्टिक दे योलगा दिल्ली दगी कलताते पूरा योन बजाने 3 पीस में 45 रुपीस तो आई लइए बच्चों के लिए अदुदगी आई ना ये है तो अददी when I started a startup I me ma kano di Imphal East gi magi kenon ko uba social media da strawberry je thaba mai maming doi kaugre adai ma sai direct kaubune direct ai gi office ta kaurga lupa lakh ani ma ina magi lanai hoina pire aduga startup ta crore amagi paisa admaina to boinong ne sum subject to confirmation thadara kan hojiti manipur da strawberry tawtana hojiti mapan dagi ko strawberry portre strawberry nga da ngai gram ni sigem kan da phajana enough product tawde nga akhoi government lakpa matam da we were purchasing around 400 crore annually and it was bringing through by road adu sub nga ice ki nga duni kayam haksang phani madagi no fresh ki fish production si de khoi self sufficient oi da we are kamai to sigen dro kan ina adani loktak mission ga na hokdokraga matang tawra kan sareng macha ga si bangladesh ai lorurga khoi gi maitei sareng ana khangna ba du ga si hujikti macha si da po edana khoi india manung da bike hami akela state hai india ka andar mein wo sareng ko kya bolta hai adugi macha ga pohalaga se tong mi se khoi state ka ngai ri firstly ana nga ji hujik akhoi hana 400 crore sahi khudingi program bado hujik just it has reduced to only 200 crore 200 crore amade akhoi makeup to bunga me ros akhoi mayam sina puthorak padagi ana hujik yerum hai je delhi se mayam na dikhan khana da paisa da di am chaung chat pani ko delhi gi angang gi akhoi gi yerum hujik akhoi yerum lakh ani ni pusle our requirements Delhi requirements is 2 lakhs extra Manipur do hujik sange ye achok yam lam leiraga sok yam maham du leiraga so yam hona ba kan mayam leir kan lakh ani nukti gi yerum se ke lakh ani wardi ke tare pani pan paro ni pani tratro crore amaga lakh humpu nukti gi natraga crore tratro la means sumaina ikoi se mapanda paisa dom sat layeba aduna hujia akoina hatchery veterinary department veterinary minister suyawri akoi huji madugi sidaida at least 1 lakh per day 1 lakh egg per day puthokpa yabagi akoi machine NEC da toroga akoi apply tokre sumaina macha da economy melaktragidi akoi nungai bi yar aduna ne akoina social sector da layeng bagi paisa chalhalaktaba Chief Minister ki haksel ke tengbang adigi Ayushman Bharat card adudi yum dagi layeng bagi paisa chalam mayam je saving tore then school fagran chi private school da fee thi bagi adigi kaino da wi taxi ki bhara ki tuition ki bhara ki chalam mayam do madu saving tore sumaina school fagran chi da saving torpa school ki expenditure da textbook leiba da uniform leiba chalam paisa mayam imung dugi saving tokjarpa layeng na bagi health for all free da koi test over mayum da tharakpa CMSC gi phanna layeng jagramina layeng bura changda paisa saving torpa sumaina masa saving torokanda living of standards in general da mase uplift torpa aduna koi yam kanna tamna hoi akoi mi ba sima pung phaba kana suakde akoi gisu asoi bi mayam ma lerangani adu mayam dagi advice suggestion lorga akoi hona jabani and makhata na koi state sida koi ba rang sinungaite ado koi myam changdana hona minna badagi hujikti almost ayamba normalcy hanjala makhata na normalcy hanjala pa oisino koi sordo su khoramsi adu loini na koi myam punna hona minas unitely sing eba tamma ba khaidana we are all Manipuris, we are all Indians
अखोई पुन्ना होनर कांदा अखोई लेरिबा कोर इश्यूज तो politically diplomatically दum wari sabu ya mangatane solution tawgudabani irang na kesu kana ba poro ano wafam khasi thamma kanda ai kenoki industry department gi mapandagi lakpidi ba expert ani official ani ei thagachari adu galoina na ngasi lengbi reiba manipur gi industrialising entrepreneurship banki mayam punamak aduga atai lengbi reiba invitees mayam punamak akhoi punjal lakanda angtang akhoi gi dream manipur ro gi dream manipur sidi aina kana ba akhoi su phanam chatle lam adubu akhoi manipur gumba nungai ba asa pk ga masak phajo thomni ngarang na lakle delhi da ada kano marak da ba lechin marak ufun marak to leiru ba men ta da na lungs ka je nungsa sor ho ba hole हाँ सरदार जी आपको भी सांस आशा से मिला नहीं यहाँ पे दिल्ली से यहाँ आने के बाद में सांस तो आसाम मिल गया होगा है ना नीला आसमान देखा है थैंक यू जय हिंद